Эми бул эми Оштогу тойканалардын эң жакшы тойканалардын бири десе эле болот. Уши точно? Ана өткөн күндө бирөөнүн тойуна эле бекерге алып барып кетип калбайлы анан кийин. Жок. Точно тойдун эси менен сүйлөшкөнсүң. Мен телефон менен сүйлөштүм, о досум. Телефон менен сүйлөшкөнсүң, бирок бетме жолугуша элексиң да ким менен сүйлөшөсүң? Жок, ал келет ал киши өзү азыр досум. Келеби? Ооба. Кийинче бир жакшы. Эми Кудайым колдосун Ильяс. Эң башкысы Кудай колдобосо. Ассаламу алейкум. Массалаңар жакшыбы? Тынсыңарбы? Жакшы келип алдыңарбы? Рахмат. Мен силерге өзүм заказ берген тойга. Телевизордон көрүп жүрөм силерди. Тойдун эси сизби? Мен. Жакшы. Тынсыңарбы? Аллага шүкүр. Сен жанагы Абдулда Рахмановдун баласы белең? Жок, Рахман Разыковдун баласымын. Болду. Эмес. Неме, экинчи аялынын баласы. Толук айтып койсоң. Мына ол ана турган аялдын баласы. Бул баягы сен ким элең баягы? Салам алейкум. Чоң кастым беле? Чоң кастым. Жок, ооба, чоң кастым кийген, бирок Ильяс атын Ильяс. Ильяс, бүгүн ошо кастымын кийгин, а? Иә. Бүгүн кийгин кастым. Жок, костюмду концертке кийем да, тойлорго костюм кийбем мындай эле. Жок, бүгүн кийип койчу. Мен экөөңү телевизордон көрүп, мен силерди жамандай күйөрманыңармын. Рахмат. Бүгүн тойду жакшы өткөрүп бергиле. Кудай кааласа. Мен өмүрүмдө биринчи жолу той кылып атам. О, эң кенже баламды үйлөп бүгүн Болду. Кудай кааласа жакшы болот, Кудай эми кааласа. силерге ишен. Мен мунаны да жазып чыккан баягы. Жана Ата журт, тага журттар жазып. Список турбайбы? Болду. Жакшы өткөрүп бергиле. Кудай кааласа. Эми силерге үйрөтүштүн кереги жок. Эми өзүңөр сонун кылып, Болду. Ошондой элеке телевизордон жаман башкача көрүнөсүңөр. Жаныңардан мындай элекесиңер, Сен костюмуң кийсинчи айтчы. Кет. Жок, кайыкта Кийем деп. Кет. Кет. кийем, кийем эми. Эми кийип бир кудалардын жанынан өтүп кой, болду да. Мен эсетем, мен костюм кийип алып кудалардын жанынан эчтекеси жок эле өтүп кетип аткан элес. Эми ошентип кой да, эми кийем деп коёсуң. Кийин тойду бүткөндөн сурап. Эми настроениясын бузбай эле койчу, эми кийем деп коёду. Эме мен мындай кылып коеюн. Канча сомго сүйлөштүңөр эле? $300. $100 балам берди. Берген, заклад берген, Мен мына акчаңарды берип коеюн да, тойдун башында. Мына $200 акча. Болду, рахмат. Жакшы кылып өткөрүп. Болду. Кыжалат кылма. Мен уят кылбай бүгүн, Болду. Жакшы өткөрүп. Ама эркек келсин сен. Рахмат. Мен түшүнбөй калдым, мен мына аксакалга, Неге түшүнбөйсүң? Сени карап туруп, эркек деди дагы. Мен ким болуп калам ошондо? Мен просто бул аксакал деле реально айтты, ким эркек эмес экен. Тоо алдым. Бирок жайдары киши экен. Аябай шайыр. Тойдун ээсинен дейт да, кандай өтүшүчү? Тойдун ээси күлүп турса, той дал ошондой өтөт аягына чейин. Той сонун болот, Балдар, эми мындай кылайлы, балдар. Тойдун башында мен мындай өзүм азыр жакшы сезип атам да. Алиги толкунданып досторум келет, алыстан көрбөгөн жоролорум келет, ошолор менен болуп кичине ичип алышым мүмкүн. Анан тойдун аягында силерге пакет бере албай калышым мүмкүн да. Мына пакетти берип коеюн. Экөөңүз тукандар салып, экөөңөрдү жакшы көрөм мен, чындап. Не, той бүттүбү? Тойду силер баштайсыңар. Жана эмнеге пакет берип атасыз дейм да эми? Эч нерсе калбай калышы мүмкүн, мас болуп калышы мүмкүн. Бол, түшүндүм. Түшүндүм. Ана мына костюмуңду кийчи айналайын, сөзсүз кийгин. Кем. Кет. Кечкеле костюмун кий дейт го. Не эле, мен бул кишинин көзүнө жылаңач көрүнбөй атамбы? Кечкеле кий деп атам. Билбейм. Эме 2 жаш келип тур. Келди. 2 жаш келип тур. Бата бериш керек эле го. О, мен жакшы өткөрүп. Сиз 2 жашты алып келе бериң, биз эмнеге алып келе бериң, биз мыналарды көрүп чыгайлы. Басчу. Эме помпарды койуш керек. Баштайбыз азыр. Туруп берсең. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Adamsın sen? Gel anam benim. Toy başlalıp attın herif mi ötüyesin? Meyin menen karaca. Ne degen bu? Ne degen akmakçılık? Eldin barın çakır bir restorana gider dep tayyar olup turuşat.
Zakista ajraşıp kettin degenin nesin moynunuzu bir? Men işte adamsın mı sen? Atam üçüncü adam çak. O geveten kuru gire. Ne oldu ajraştın? Ne oldu özü? Üçüncü adam çakırıp bizni gütüp atat kalsın toy başlayız de. Ya al. Men şakarımı götürürdüm o moynunuzu ülgür. Sakar bile şakar. O geveten menen karacılık. Me. O toydan keyin maşina alıp beresin deydi. Alperem de vermeysin toy baştal. Alperem de vermeysin. Gele so. Ya ata o oşton salonu açıp beresin deydi. Neyli salonan problem av. Aç perem de vermeysin. Doğumda caşayız deydi oşta. Moynumuz ülgür ita gele oşaktan gelmeysin ko sen Caşayı de vermeysin mi domda? Atenenge karavayız özümüz yaşayız. Karavayım dedi. O. Deyivermeysin mi timele? Yülen elektili atağın atenin kara otkan sıp timele. Minin kara cerge. Şunca adam gütüp durat. Acılaşıp gettin de gel vay. Gele so tap testes. Hazır tap testes kız. Tez canakı çorniyi katı kovan kızlarını tap. Çorniyi kav, beli kav, tap testes moynumuz ülgür. Allah bolvay tığıp taştagan mı? Tap testes. Melin nerfimi oynatma. Uşunca adamın toyuna vargan ben 5000 sondan koşkamın. Alışın gerek vardığın moynunuz ülgür. Tap testes. Dombuttadan bolsa hem tapın moynunuz ülgür. O cetinlerim kan kıbıkağa göçüp gitti. Tap testes men nerfimi oynatma testes tap. Hayırdır tovayın ata? Tap bu ne? Tüş salga tüş. Toyga gelgenlerden kara. Muşul cerden mi? Bu şeyden öyle. Baktın açılıp kalsa acayip emesin. Görmedim. Bir sana aydın ki birden 10'a şeyin. Bir sana aydık bana ki. Gece birden 10'a şeyin. Bir sana aydın. 5. 5. kadar siz aydın. Birden 20'a şeyin aydın. Kança? Toğuş. 9. 5. kadar 9. orundu karam oyunumuzu göbet düş. Kara 5. kadar 9. orundu kara test. Ya ata. Erkek bol kalsaç. Üylenesin. Üylenesin erkek bol kasada. Ravşan Ceyinbek'te ökül atakıl balasın. Arayım. Kara taşla. Koy baştalayın o vaktanda. Kara 5 desekte. Yine o toy baştalı vaktanda. Ömrümde bir toy kılayım. Çıkan ağzı kötü çapa. Ha? 4 vay. 5. katar 9. orun. 5. katar toğuz. Ey bala kıldıyda turat kom. Tağını ozuray meni Bas. tartsan. Bireceksin ha? Oşan apçık dedi buna. Bas. Bu aldın ola çeçine başlattı tur. Bunun Amerika tiyelveyle turgan deme aşağı. Ya ata meni jakşı görüp kaldı. Benim bunun özü geledi. Kudaycan göşe gaga göşe gaga. Sırası ne mi? Sırası göşe. Oldu git. Tattım bir de şirinim tatlı balım ne Yüreğimde yeni O da kız kayam deyip suravaydı. Öyle. Öyle ha. Ökülata ökülene dayar mı? Siz bolup durmuşsak ha? Ökülata ökülene mi? Ökülata ökülene bir şerde. Jakın kurbusu olup durgula bir önger. Kana nerede kızlardan biri. Şu kızın jakın kurbusu olup durgula. Kana kızlardan. Bir kız. Jakın kurbusu olup. Jakın kurbusu olup gönlüyle turup duran. Yolan jakın dostu var mı? Jakın dostu olup durgula bir öcerim var mı? Bir öcerim. Jakın dostu. Sen jakın dost bolmak birinci sünnet bol balana jakın dost bol. Jakın dost, kana jakın dost. Kurak ama mına jakın dost. Oturuyor ve jakın dost bolup durguna çıkanda. Toy başta. Tamam. Toy başta vaysın. Baştaylı mı? Ne oldu? Taptıktan biz. Taptık. Hova. Kim bir öcek olup gitti? Toy başta yekeceğiz dayar. Ha boldu. Başta ereyle. Assalamu alaikum tuğanдар, arçakta qarap turgandar. Kandaysızlar tuğanдар, kaptal jakta turgandar. Salamatsızlar tuğanдар, suqtanıp qarap turgandar. Mına bugünkü 2 jaштын sünnet toyuna. Mınday emes. Mınday toy. Süy toy. Bol. Geçires, ya periputala. Bugünkü 2 jaштын üylönülpet toyuna koş gelipsizler dep turup, andemese bugünkü toyubuzdu jakşınakay bi menen açalaylı. Özü жалгыз biçi toyunu
Su. Жоқ, мен башқа ресторанда тойым бар эле, мени ким расчет кылат? Men başka. Kıldım. Niye kıldınız? Raşot kıldım da. Ha, raşot kıldınız mı? Başlayıverelim. Gelingizler anda mese, or gelmese ordunuzlardan 2 minutaga turup kişineke tamadan okup, 2 jaş bosoğudan tanıtırat, jar koştosunda toy kanabızga tos olaylı. Elizabetta. Jar at gülüşüm bol kaldı o. Ya başla. Men başlayayım. Gelingizler anda mese, bugünkü toyubuzdu ofisaldı turda açıp beriş men bu jaka toy ellerini çakırayım. Kanat aksakal geliniz. Jana şunday ele 2 jaşka öküldük kılgan ökül ata menen ökülenini de çakırabız. Gelingizler. Ökül ata öküleni. Gelinimizдің en jakın kurbu kızı. Ökül ata ökülene çık. Kana. Ulan. Kana. Kana. Basın. Kana. Ökül ata ökülene basın. Kana. Şakeklerin unutуп kalıptır da şoğa nidom ne olup açadı. 8. orunda basın ökül ata ökülene. Mali keyin tağıp koyarız basın. Gelingizler. Ökül ata öküleni. Kolçak koyыңыздар ökül ata ökülene basın. Ya basmayız mı ökül ata ökülene? Jölle dur. Ha bas durun. Durun ha müşüç adam durun ökül ata ökülene. Ya kudalardan ama örtük ettiler koy basın. Evet, gelinimizдің kurbu kızı Güyalavuz'un en jakın dostu gelingizler. Kurbu kızı çıktı lan o. Çoğu gelingizler bardığınızlar ha. Turbaysın be. Geliniz anda mesela algaçkılardan bol mikrofondu Kanat aksakal sizge uzatayın 2 jaşka jakşı kaloo tiлектерди aytıp kutuktap koyuңuz geliniz. Emir rahmat aylanayın. Aman esen sak salamat. Toydu başlap aldık. Mına şu bala atağını ozurayın. Естеген сайын нерв ойнайды атаң. Сәл қалды, сәл қалышқа. Тойды бұзу керек. Еми жақсы ойна отырып, аман есен сақ саламат жетіп, içip кеп, genel отырып кет. Genel отырып кеткілі айланайын. Şu балам, сен анам сүйлешөбүз той бүткөндөн. Келін күлөттү эле танығасы. Мәлі бактылуу болсун экөөнүн. Rahmat geliniz anda mesela şunday jakşınakay sözlerden Мени ким расчет кылат? men kayaktan bileyim. Мен расчет кылган киши гана. Buna? Каякта жүрөсүз? Расчет кылбайсызбы? Kıldım. Чайна кылып коюпсуз. Bas толық кылайын. Kayaktagı jar men bir için tav algan. Anda mesela 2 jaşka öküldük kılgan ökül ataga mikrofonu uzatayın. Ökül ata öz ata önü özsün kaynata. Ökülene özeni. Geliniz ökül ata. Jakşı kaloo tiлектерди aytıp 2 jaşka altın çekekleri tapşırıp koyuңuz. Hoş geldinizler. Şukam konsertine. Şu ökül balam, ökül kızım, baqtlı bolуңуздар. Karmaşkan kolunlar ömür boyu üzülbesin. Şu kreditiңерге мага аралаштырбайсыңар, ha? Bulardan krediti hem var böyle. Boldu. Geliniz anda mesela Güyalavuz'un en jakın dostu, zorgo tapkan dostu. Palançı yiyip tükünçöde. Dostum baqtlı bol.
Oldu. Gelinimizin kurbu kızı gelinize. Sizden daha bir жақшы сөздерді uğaylı. Bakmamız. Biz özüçеле söyleyeceğiz ha? Böyle. Күйеу баланы жақын досып қойдық па екен? Men қаяқтан білейін, Өкіл ата мен өкілінің атынан на всех случай бейчі керегі жоқ екен? Керегі жоқ екен. Онда мені рашатлайыншы ғана. Білмей ме көрген жоқ міне? Қаяққа кетті? Мұняқа кетсе керек те. Мұняқа? Ова. Соу, мен сайнанайын. Сіздерге разышылық білдіреміз өкіл ата. Орындықтардан орын алыңыздар. Келініміздің құрбы қызына, күйеу баласының ең жақын досына рахмат айтамыз. Орындықтардан орын алыңыздар. Ал эми 2 жаш сіздерге даярдалган, орындықтардан, дастархандардан эме. Молдон айтып беріңші. Өлі бәйетім болды оны дейді бұнысы да. Аны мен... Құдайым бұйырса мына тойымызды баштап алдық. Менімше тіге бүгін разы қылбайды қой. Шерде bir irdesтерді аперейін, әмі сіздер үшін қабыл алып қоңыздар, Ырысбек Тоқтабаев, Овончу ағавыстың Күтім сені деген шығарманы артықарып бере, ептеп шыдап атып беріп тұрасыр. Suyup seni alamadım çoluğa. Caydım durdu seni gelerdi çoluğuna. Çomak dolu altın balığı bolsam da. Şaşma şaşma gelin dersin toruma. Gütüm seni, suyum seni, men günde sağınım. Bilem bir ok, çürgöndürsün, ey senden sağınım. Andıktayım, men baramın, asencağa. Aldaslattı, jet düşmedin o uçağıma. Allah sıkı, ançayla kılsan da. Şaşma şaşma, çalınarsın tuzağıma. Gütüm seni, suyum seni, men günde sağınım. Bilem bir ok, çürgöndürsün, ey senden sağınım. Gütüm seni, suyum seni, men günde sağınım. Bilem bir ok, çürgöndürsün, ey senden sağınım. Өзімі жалғыз таштап кетіп қалсын. Biz yolcu eşki bulvara bağına gelesin